Ev demeke rêxistina cîhaniya xwarinê lê şûna pakêtên xwarinê kobûna dide penaber û koçberan li Başûrê Kurdistanê. Kampa Quştepayê sîstemeke ku ev sîstem lê tê bikaranîn. Bi gotina rêveberê wê rêxistineyên li Hewlêrê. Armanca wan ji vê sîstemê ew e ku penaber xwarineke tenduristî û cûr bi cûr bixwin. It is important for WFP. گرنگیە مارکێتەوەیە چانس و هەل بۆ ئاوارە سووریەکان دەرەخسێنێت لە بەردەم هەڵبژاردننی ئەو خواردنەی ئەوان حەزی پێ دەکەن دەتوانن بێنە مارکێتەکە و تایبەتمەندیەکانی خواردن هەڵبژێرن ئەمە پێدانی هەلێکی تریشە بۆ ئەوەی ئاوارەکان بتوان ژیانی خۆیان ئاسایی بکەنەوە سەرپای ئەوەی کە لە کەمپەکان دەژین. Li gorî vê sîstemê her penaberek her meh kobûne bi 19 dolaran werdigire. Lê pêwîst e penaber kobûna xwe li gor rênemayê rêxistina cîhanî ya xwarinê xerc bike. بتانین بە مقابل پارە نیتمان ئەو شتە نییە دەبێ کۆبوونا موادی بەلەجاتی دووەمیش لێرە مەثەرەن بێتە ژۆری یەک مواد بە نابی گومانی فرۆشتن لێ دەکرێەوە دەبی مواد بادکۆکە ئەو لیستەیەکە لامانە چمە من و ئەو چمە سموحە ئەشیاکان بکڕێتن. Hin penaber nerazî bûna xwe li ser awayê giraniya buhaya xwarinê tê neziman û hin jî dibêjin ew razî ne. Ev supermarket çêbû ji berê aberê çêtir bû. Ewel şî nîzamek tê de xweş e. A di dua jî ev radek xelk dibin gor kêfa xwe dibin gişîn dixwin. مواد گرانن اما سلاما 3000 کلوێ بێ 5000 ماچێت بێ و البێ معالبات هەموو گران تشتێکنی کاکان هاوێ مریش کەستە مە چقاسی حەسیب ئەم تخوازم تکیش مەرە ئارزان کە وەکەت کام عەلقەری وەکەت کانا بدنەما. Piraniya xwarina ku pîwîstiya mirov pê heye di vê supermarketê de peyda dibe. Di nav de xwarinên taybet bi Rojavayê Kurdistanê û Sûriyê. Lê ya herî giring ew e ku ev xwarin dibin çavdêriya rêxistina cîhaniya xwarinê de ye. Vê sîstemê penaber dikarin xwarina ku ew dixwazin hilbijêrin. Her wiha rêl berfirotina xwarinê ji aliyê penabera ve têgirtin. Lê yek ji tîbîniyên penabera ku gereke nirxê